kandi yambwiye nabi birenze kumva, birenze yigeze kumbwira ngo ndimva. Kamuna vari ikintu coroshe, kandi akimbwira ama turi kumwe gutya ngo wamvaho. Yewe ndimva ngo urebye aya masoso nukunsa ndimva kwe. Ariko Yesu ni mwiza, ndimva kwe, ndimva ndakaburi umunsi umwe sasa. Sema amen. Witegereje urimva urakaburi. Ambwira nabi ndababara, kandi ambwira nabi mu bantu. Hari umuzo kugira nabi mwiherereye ukavuga ngo ntawabyumvishe reka mbireke, ariko iyo abandi babyumvishije Mana yanje we ukenda mwihorera biragenda. Umunsi umwe agira ikibazo gikomeye, bihurira nanije uri aho ngaho. Reka nkivuge none, afusha umwana kandi umusore umwana naje afarije uri aho hafi, kandi nta wundi yari guhamagara usibye. Baravuga ngo se ninde runakura ni Kofi yamva niri hano. Barampamagara hari saa 7 za nijoro, kutabashumba muri mikuru y'intama kandi barazibaye kuziragira. Sema amen. Umuntu yorya intama zibaragiye ukaze koma sava. Ewe Maria umebarikiwa na Bwana, ewe Maria, ewe Maria umebarikiwa na Bwana, ewe Maria, ni zawadi toka kwa Mungu Mesia, tumepewa kitoto kichanga atayemiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake au nawe. Haleluya! Nakubwira muvandi, nibyo ufite ni gift ntwari ubibereye, ni impano. Nyiri murimo yo bikwaka kabiha ubundi oroha cabugufi wera imbuto, yari imbuto. Mwige kuvuga neza, mwige kubana neza, mwige gushigikirana. Tuzushigikira abandi ngo nishigikira runaka ngo aramera neza ngo kunsumba, ukamusanga ishari ryarakwishe dusirimbana kandi Sema amen. Yesu ashimwe, ahimbazwe. Yesu ashimwe, Ahimbazwe. kantangira amashimwe kugira ngo tuze kuganira. Tange nshimira Imana tugiriye neza tukisanga hano hantu, munyemere twokomera Imana amashi. By'umwihariko nshimiye mwene data Gatore mu buryo bw'umubiri n'umuvandimwe, no mu buryo bw'umwuka asohoka umuvandimwe. Twaravuganye arabyumva cyane, dushimiye ikaze ryanyu mwaduhaye. By'umwihariko dushimiye abanaziri mwese, ndabizi kutari wenyine, hari abandi mukorana iyo bizemera bakabyanga tibzari gukunda, ariko kubera yuko muri abavandimwe muri Kristo Yesu twayivuze gake mubyumva cyane. Data wo mu ijuru abaho umugisha, munyemere tubakomera amashi bavandimwe. Shimiye Pastor Ndamiye, ni inshuti yanje ku rugero rurenze cyane pe. Kuba uri hano ndanezerewe, Mana ugumugisha. Nakiriye muramu wanje ari inyuma cyane pe, haguruka nanone bakubone bofu hariya. Ndakwakiriye cyane, kwegere Mana ugweze umugisha cyane pe. N'ubwa mbere tubanye mu materaniro kuko yindi minsi tuzadurira ahantu nyine, ariko no munsi twari mu itorero. Mana ugumugisha. Shimiye Makiri, haguruka, ndakwakiriye wegere. Uyu ntimumuzi, iwacu yaradufitiye muri muteye ubwoba. No mukobwa uzi senti aho yimba ashaka guterana Makiri akavuza senti. Uyu mubona. Semene amen. Atukuze Yesu. Azi senti, aho azi mixeri, ibintu byose ukwano yo mixa bano bose bakava. Kubera iki? Kubera ishaka ry'Imana gusa mu nzu y'Imana. Mureke tumukomera amashi menshi cyane. Kuba tubonanye n'umugisha, ndakwakiriye kandi naranezerewe kubarakoze ubukwe na
bofu turamwakiriye bazamwita ngo ni mushiki wabo niwe mukobwa umwe wayumbe bagira twari dufite none yarashatswe kugeza n'ubu baracyari mushiki wabo kugeza n'ubu nta wundi uramusimbura urumva ko twasigaranye igihanga gikomeye iri iwacu nishimiye kubana Pastor Ntagawa Claude nshimiye mwene data Desire wagize uruhare kugira ngo tugire hano Mana ugweze umugisha rero kugira ngo ndatinda minota mike reka nsabe abantu biwacu nshimiye Moses c'est mon fils ndakwakire papa wegere ngwino ufate keyboard hano gatoya musabwa yacuranze numva bayikundi ndavuga se musabwa ndagira gute ariko tutahe tubona none kuramutse biraruta turamukanye nimba ngukubitiki simbisa ariko cyo cyose kirakugwa neza kandi ni inshuti yanje cyane pe Mana ugumugisha yemwe mwese novuga bwo kwira none nimutambuke bene data twagendanye bene data Desire nabonye abantu biwacu namakire kandi yoreka mushiki wabo twese tuvuga makire tuvuga mushiki wabo az Moses ucurange kajya kantu kirya ndirimbo ya Daniela na James kajya kantu ari gucuranga niturangiza twuzuzwe bukeye niturangiza tubwirize bukeye niturangiza tutanga umwanya twotera haleluya bukeye tukange gutera haleluya kuko nduza umwanya w'Imana samane haleluya tukange umutenere gutera haleluya kuko ntiwomenya igihe Imana izira yomanukira mu biganza byawe yomanukira gusa mukwatura uvuze ngo bibe gutyo haleluya Imana igakora igitangaza tuzamura ibiganza dutere haleluya 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 tuzamura ibiganza dutere haleluya tuzamura ibiganza ntakibazo haleluya 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 tuzamura ibiganza dutere haleluya amen tuzamura ibiganza dutere haleluya haleluya wumva Imana nawe ntibibe gusakuza wumva Imana umunsi ubwira Imana ukeneye kukubona keneye kukumva bundi busha samani haleluya Hallelujah. ubwira Imana ukeneye kubona bundi busha iminsi maze izo materaniro narakubonye ariko kandi uyu munsi ndagukeneye bundi busha nukuri ko Imana urabona Imana tuzamura ikiganza gusa pfa kuzamura ikiganza haleluya 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 tuzamura ikiganza tuzamura ikiganza tuzamura ikiganza zamura ikiganza utunge ahandi ubwira Imana ngo Mana kuzamura ikiganza nawe usenya biri nukuri ko Imana Yesu ni igitangaza haleluya 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 tuzamura ikiganza nukuri ko Imana ndafashwe Mwami waje Yesu uri gawikigira Ungosi imbere n'inyuma sigikangwa na satani Ungosi imbere n'inyuma sigikangwa na satani Haleluya 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 tuzamura ibiganza byose Imana ishubahiro nubwo tukogira gutya so tukicana ariko wumva Imana mu materaniro haleluya turangare nurangara uzabuhemuka ubuzima bwawe samura Imana ishubahiro haleluya dutera haleluya turangare minsi maze myinshi urangara ndakubwiye ngo kanguka utere haleluya hari icyo Imana yokora gusa muri haleluya hari icyo Imana yokora uyu mugoroba ukavuga ngo ndakubonye Imana tuzamura ikiganza haleluya 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 tuzamura ikiganza utere haleluya papa ube tayari tuzamure haleluya tuzamure Imana ishubahiro haleluya tuzamure Imana ishubahiro zamura neno la Mungu ni tamu kuyesa kitanda zishihindurije uko wasanga ibintu bigiye gukira ukarangara abandi babapokera ukirangaraho reka kurangara nawe wakiri usawa uyu mugoroba haleluya haleluya
icubahiro dutera haleluya kubera iki wewe kubera iki utobwira Imana ngo Mana kubera iki je bimeze gutya kubera iki jewe bitageze nga kuri bandi uzagenza kubera iki jewe kubera iki dutera haleluya duhaze Imana icubahiro haleluya 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 tuzamura Imana icubahiro tuzamura Imana icubahiro tuzamura Imana icubahiro haleluya turanga papa nimushaka tubyine twese iminota ingahe mbwiriza ingahe nica Yesu akomeje kuvuga neza wamucuranga wihute kuro daririmbe ariko mwese ndabakiriye wamugenda kaka ntabwo ari umuntu ngwibeshe ivuze irabikora rurema niryo zina rye ntabwo ari umuntu ngwibeshe ivuze irabikora rurema niryo zina ntabwo ari umuntu ngwibeshe ivuze irabikora rurema niryo zina ntabwo ari ngwibeshe ivuze irabikora rurema niryo zina ijambo rye ijambo ry'Imana rirarema ijambo ry'Imana rirarema ntabwo wibeshe iyivuze irabikora rurema kugeza Nazarora inshuti wacu zirarema nkamubiya
Mana bagire neza. Mureke dukomere Imana amashyi. Igitabo cya Yohana. Bampera pastor mikoro. Dufatikanye gusoma igitabo cya Yohana ibice 15. Murongo wa mbere arasoma nagaze kuwa gatatu asimbe. Asoma wa gatanu n'uwa gatandatu. Twumva uko Imana yivuga. Yohana ubutumwa bwiza. Ibice 15. Murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu usimba usoma wa gatanu n'uwa gatandatu. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo. Niwe nyirawo. Ni uhingira. Ishami ryose ryo kuri nge. Ishami ryose ryo kuri jewe. Ritera imbuto. Arikuraho. Araritema. Iryera imbuto. Byose. Aryanyagazaho amahage. Yaryo. Ngo rirusheho kwera imbuto. Gatanu. Ni njyewe muzabibu. Namwe muri amashami. Uguma muri nge. Nanjye nkaguma muri we. Uwo niwe wera imbuto. Nyinshi. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mudafite Yesu. Amena. Sema amen. Hallelujah. Muri urase ni kuri Imana. Kangahe? Soma 8 tukarindwi n'8 twumve na. Ibyo nibyo byubahisha data. Nuko mwera imbuto nyinshi. Mukaba abigishwa banje. Uko data yakunze. Dukomere Imana amashyi. Imana rwose umugisha pastor. Negreje mwene data kuri wanje Richard. Urakazi Richard. Ni mukuru wanje kuri neza gutya. Nije mutoyi. Nawe akaba mukuru. Munzu nkuru na data wacu. Nukura akazi. Imana rwose umugisha. Ngize umugisha pe. Tugiyogana ijambo rivuga ngo kuguma muri Yesu. Nuguma muri Yesu nibwo uzabasha kwera imbuto. Iri jambo ni Yesu warivuze ubwiwe. Apana undi muntu. Wenyine avuga nakanwa ke. Aravuga ngo nije muzabibu, nije giti. Nam mukaba amashami. Kandi data ni nyiri murima. Ni uzubasha kubagarira. Ishami ryose ritera imbuto ngo arikuraho. Sema amen. Ngunda mwikirize nimba ntacho nta kibazo nimutagwa istoma udafite imirire mibi Yesu yarakugira neza jewe nigeze kubika imeme kwikiriza bikanga wowe ukibishoboye uzuvuga ngo amen. Ntacho bitwaye kwikiriza sigiturage kwikiriza sigisirimu nivugo yo mwijuru. Samane amen. Mumeruko niko kuyiza niwo muco wa Kristo. Yesu arababwira ngo mwabigishwa mwe cyangwa se mwabatumwe nije muzabibu cyangwa se nije giti namwe mukaba amashami. Data niwe nyiri umurima. Sema amen. Arababwira ngo mugume murishe nibwo muzabasha kwera imbuto. Ngo kuko ntashamye ubwaryo ryobasha kwera imbuto ridafashe ku muzabibu. Ushaka kuvuga iki? Sema amen. Yarashatse kubabwira iki? Yarashatse kubabwira ngo nijewe nisherembo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Utari muri Yesu ntaco yabasha gukora. Muvandi utari muri Yesu ntaco wokora. Ntitukubwiye ngo urishamye ngo dutegereje ko amavoka azoza kuri wowe ngo wabone ngo nibwo habaye ishami. Oya ni imirimo myiza. Nimukora imirimo myiza muzamugaragaje ko muri amashami. Nimukora imirimo myiza bizabyerekana ko muri abigishwa nyakuri. Mugume muri Yesu. Hari abantu benshi umuntu hagarara munsi y'igiti agategereza ko azera tukabura. Tukarindira imbuto ko zizoboneka tukabura. Kandi abantu bugamye munsi yawe bagwaye bwake kubera yuko wanze kwera. Nyiri umurimo umunsi azoza gutandura umurimo azogutema. Umunsi n'umunsi nyiri umurimo azoza mu murima kandi nasa azogutema. Icyo bacize nuko kwera imbuto.
mureke dukomere Imana amashyi. Kwera kubana no kutera, kandi ikintu gitera mu rurimi rwacu bazavuga ngo ni gifuma. Kandi mutagiye mu murima ugasanga hari ikigori kiteze, uzugica kugira ngo giheze gitanga umwanya ku bigori bihetse kugira ngo byere neza. Nutera imbuto nubwo tubyinana igisirimba tukabyina tukuzuzwa twese, nubwo twandika amandiko twese tukayandika, nubwo turirimba twese tukaririmba, ariko nyiri murima naza agasanga nduhetse ikigori azogutema. Umwanya n'umwanya umupanga uraje. Dutere haleluya. Tuzamura ibiganza. Ese wozamura ikiganza nimba ntacyo bitwaye. Haleluya. Umwanya n'umwanya nyiri umurima araje kandi azagenda n'umupanga. Tazagenda gutyo. Icoba cyiza nuko wokwera imbuto. Umunsi azaza agasanga nawe urahetse ufite ikigori. Agasanga urahetse ufite ivoka. Muri ivoka iteka ryose nubwo bakora ivoka mu Rwanda bakarajana muri Amerika ese riguma kwitwa ivoka, ariko wewe uzugenda uhindagurika ntawe uzumenya uko turi ivoka turi ikigori waratunaniye kubera yuko. Sema amen. Udafashe kuri Yesu. Igitonyanga cy'amaraso cyandonyangiyeho numva turahujije. Igitonyanga cy'amaraso cyandonyangiyeho numva turahujije. Impamvu utazuza n'abantu, impamvu udahuza n'abandi, nta gitonyanga cy'amaraso cyagutonyangiye. Igitonyanga cy'amaraso kikugeraho uba uhuza n'abandi. Igitonyanga cy'amaraso kikugeraho uba wareze imbuto, uba ufasha abandi. Ariko ubayeho nk'imva. Imva niyo tuza twahaye abantu, nta muntu n'umwe imva ziratugarurira, bose baracakingiranye. Coba cyiza nuko wokwera imbuto. Mu rusengero usengeramo ukera imbuto. Bagutegereje imbuto barabuze nubwo batarakubwira, ariko tubanye tuziranye. Nubwo ataraboneka umuntu ukubwira ukuri, tubanye tuziranye ko nta mbuto ubwira. Uri igifuma, uri ingumba. Kubegwa ntabwo ari ukunguku nambaye no shati. Kubegwa n'umuntu wambaye akavuga ngo ndabero kubera runaka. Kurya ntabwo ari kwa tugenda mu restaurant tukajya tugahaga. Kurya ni wowe wagaburira akavuga ngo umunsi umwe nari ngiye kubura runaka arangaburira. Niko kurya nyako. Sema amen. Sema ni amen. Urashaka kuvugwa neza eri imbuto. Nutera imbuto nyiri umurima akaza akagusanga mu murima azogutema. Kandi ntazagira ubushishi ngo urabyibushe, ntazagira ubushishi ngo ufite visa, ntazagira ubushishi ngo utegereje kuja muri, ntazagira ubushishi ngo uri indege. Umwanya n'umwanya yo gutema. Dutere haleluya. Dutere haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Nisha musabibu. Nisha musabibu. Yesu aravuga nishe giti. Umuntu wese aca bugufi. Twese turi amashami. Nawe turi igiti uri ishami. Dushamitse kuri Yesu. Nushaka uzuca bugufi uri ishami. Umwanya n'umwanya wo gutema. Ushatse woca bugufi. Aho kugira ngo umuzamuke, ahubwo rushiriza kwera imbuto. Hari abantu dutwana mu rusengero, hari abantu tubana muri ministeri, hari abantu dutaramana ukabona yaturushije umwuka yasaze, wose ugasanga iwe hari, ariko wamutegereza imbuto ukazibura. Ntazavuga neza, ntazabana neza n'abandi. Kubera iki wowe utabana n'abandi neza? Kubera iki wowe uza wikunda wenyine gusa ukiroza utuntu twose? Kubera iki? Abigishwa bakoraga iki? Bagurishaga ibyabo ngo bakaza kubisangira. Tuvuga ngo amen. Jambo rya komite tuvuga ngo amen. Sema amen. Mwera imbuto. Aho kwera imbuto turushiza kwera amagambo. Twera imbuto. Nyiri umurima karaza. Umwanya n'umwanya yo gutema. Ushatse wo kwera imbuto. Ewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Ewe Maria,
na Bwana, ewe Maria, ni zawadi toka kwa Mungu Mesia, tumepewa kitoto kichanga, atayimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake hauna. Haleluya! Nakubwira muvandi, nibyo ufite ni gift ntwari ubibereye, ni impano nyiri murimo yo bikwaka kabiha ubundi oroha ca bugufi. Wera imbuto, wera imbuto, mwige kuvuga neza, mwige kubana neza, mwige gushigikirana. Tuzi ushigikira abandi ngo nishigikira runaka ngo aramera neza ngo kunsumba, ukamusanga ishari ryarakwishe dusirimbana kandi sema amen. Umuntu natera haleluya umwaki hano mwisi twafite igihe gitowe uharuye 70 kwageza ende turajisika 70 ni gakeya cyane. Icyo bakize nuko twekwera imbuto, kandi umuntu yese imbuto azarama cyane. Kurama kwacu ntabwo ari ukwagusa, tuzaba iteka ryose. Samani haleluya. Kandi umuntu wera imbuto ntazapfa, imirimo yize sigara ivuga ntazapfa. Biri gramu ntiyapfuye, dore no munsi ko turamuvuga. Theogene ntiyapfuye, uno munsi ko turamuvuga. Abana bagabo babashije kwera imbuto mu gihe cyabo bigishoboka muvandi. Yesu yavuze iki? Ngo nkwire gukora imirimo y'uwantumye yakiri ku manywa, ngo bugiye kwira nigi umuntu atakibasha gukora. Ngo nkiri mwisi ndi umuco w'isi. Hari igihe bitazoshoboka ko umuntu akora, nushaka wo bikora bigikunda. Hari igihe bizokunda, hakaba n'ikindi gihe bitazokunda. Hari igihe uzogira kuguru, hari igihe kizabaho kuguru ntukugire. Hari igihe uzomenya kuririmba, akaba ikindi gihe kurimba kugashira. Hari igihe uzomenya gutamba, akaba ikindi gihe gutamba bigashira. Sema amen. Hari igihe busabwira wotaha ubunyine aje tukumva ngo runaka tukandika uripi. Yesu akagira urye niwe nyiribi. Hari kunda agira gafunguza iya gahotoye tawuza uvuga. Twese twatuvuga ngo ni mudukurira imbere, kindi kuza kiza kikwakira ni moroke. Cyo baciza wo kwera imbuto bigishoboka. Hari igihe bitazoshoboka ko twera imbuto. Cyo baciza no kuba kwera imbuto. Turimo kwera imbuto hano gatuti twashika umuryi baje kutura gasanga imbuto twara zacitse. Turimo kwera imbuto ahantu runaka mu gitaramo dusangiriye mu kabara aho turi twadufata gasoda bitegereza za mbuto zikabura. Umugabo umwe wageze ugenda muri Kenya n'umupasiteri yarazi ko nta muntu umuzi. Wageze muri hoteli ngasanga umukobwa umwe kuri reception ngo aravuga ngo se ngo nta mukobwa mwiza wondangira. Sema amen. Wa mukobwa aravuga ati pasiteri nawe usha umprasa abakobwa kandi nkuzi uri umubyeyi waje. Pasiteri mushumba we maze rekura gato papa, minota ya gente irashirigiye gushira. Ndekura gato yankwereke twere imbuto. Amaraso ya Yesu we tasigera shira imbaraga we. Amaraso ya Yesu we tasigera ashira imbaraga we. N'abantu mu murima twese turi mu murima. Warangazo ukarya abandi kandi twese turi mu murima. Kwego ni mu kuryana turi mu murima. Ugasanga wari abandi warabamaze. Kutabashumba muri mu kurya intama kandi barazibaye kuziragira. Sema amen. Umuntu yorya intama zi waragiye. Ukaze koma sava. Tutera haleluya. Sema amen. Bavandi
bavandi mwera imbuto, mwera imbuto, perezida yera imbuto, umukristo yera imbuto, pasiteri yera imbuto, evangeliste yera imbuto, umuntu wese yera imbuto, kuko imbuto niwe yera imbuto, no mu gihe uzaba utagihari zizosigara zivuga. Hari abagabo batazibagirana mu mateka. Tubone ibiriya dufite ni abagabo beza imbuto mu gihe cyaho. Ibi biriya tuba tugenda dutwara kwagenda uvuga ngo Yohana ngo ba Petero n'abandi ni abagabo beza imbuto mu gihe cyaho. Kubera ko beza imbuto mu gihe cyaho ntibazibagirana. Samani haleluya. Ariko nutera imbuto igifumi iyo bagitemye ntawe uzumenya ko ciga, ariko ikigori yo ceza man kiza gitera imbabazi, kiza kimera neza, uzuja kugitema kumvugiye ko gutema umutima. Inka y'imvyeyi ntawe yitema ibitsi, ariko inka y'ingumba ntibaze bareba ngo irabyibushe, ntibaze bareba ngo imeze neza, bazamaremesha mu isoko. Ihene itarabyaye iyo mushitsaje bazamva ngo murebe iriya hene nubwo ibyibushe nubwo ufite ubwanwa muteme. Inkoko yahunguye itazituraga iyo abashitsi baje baze murebe ya nkoko yahunguye muteme muheze umushitsi. Ariko inkoko muzi inkoko yaturaze ifite abana ibundikira ntawo yibagira umushitsi. Samani haleluya. Inka y'ibyeyi yarayibyaye muri gukama wowe jana mu isoko, ayo izitera imbabazi Imana iri kwabira inyana iri mu nzu uzukunze imera neza ntawo yitema. Ariko inka y'ingumba ntawo uzugira imbabazi. N'umugore azovuga ngo ngore waratinze n'ubundi ngo narakugiye kuva kera ngo tuyigurishe urananira kubera yuko itageze guti itabyaye. Nutera imbuto umwanya n'umwanya bazogutema batakubabarira. Tuvuga ngo amen. Sema amen. Samani haleluya. Samani haleluya. Hari abantu bazi ngo kwera imbuto ngo nukubyina gusa. Ego ni byiza. Hari abantu bazi kwera imbuto ngo nukuririmba. Ego ni byiza. Hari abantu bazi ngo kwera imbuto. Sema amen. Ngo nibizabindi dukorana gusa. Oya. Nurya mu bana mwerera imbuto. Hari abantu batazabera imbuto no kuri Teresa. No mugacika no bakore n'impanuka ari buhari basura muri telefone uvuga ngo runaka n'uri hafi kandi bagaza muri ka gace kiwabo mu telefone nabakugiriye neza. Urya munsi yakugiriye neza ariko ejo zokugirira neza. Mu borokora abantu. Samani haleluya. Jenda nabibonye n'umuntu wangiriye nabi bukeya umunsi umwe agira ikibazo arije uri hafi aho ngaho kandi yambwiye nabi birenze kumva birenze yigeze kumbwira ngo ndimva kamuna vari ikintu coroshe kandi akimbwira ama turi kumwe gutya ngo wamvaho yewe ndimva ngo urebye aya masoso nukunsa ndimva kwe ariko Yesu ni mwiza ndimva kwe ndimva ndakaburi umunsi umwe sasa. Sema amen. Witegereje urimva urakaburi ambwira nabi ndababara kandi ambwira nabi mu bantu. Hari umuzo kugira nabi mwiherereye ukavuga ngo nta wabyumvishe reka mbireke, ariko iyo abandi babyumvishije Mana yanje we ukenda mwihorera biragenda umunsi umwe agira ikibazo gikomeye bihurira nanije uri aho ngaho. Reka nkivuge none afusha umwana kandi umusore umwana naje afarije uri aho hafi kandi nta wundi ari guhamagara usibyeje. Baravuga ngo se ninde runakura ni kofi yamva niri hano barampamagara hari saa 7 za nijoro nditaba ndagenda shike tunganya umurambo nyugira neza ndawuhagira nyugira neza zanabagi batipe bajya ku bitaro ndavuga ati mumwambike neza ishati nziza umugire neza nimurangiza ngizi faranga za mazutu iyo muri wagiye bazabatsa moteri ngizi faranga za mazutu mugure mazutu mureo n'ugenda umwana ntabore mujyango nyine ikorane azuhambanwa iteka. Okay. Sema amen. Mutahani wanje musomera igitabo cyayo bucose ngenda mwihanganisha mubwira amagambo aremesha umutima aranezerwa aroga ararya turaryama mugatora muzuka muzusakare muze woze oga ifu imwicayi birashika narunaka byaramushikiye narunaka ngenda mwereka murizi moto neza mu rufasoni ndamutahana mushikane muhira abantu babone ko tuzanye. Byari meze neza
ubona ko tuzanye mufashe mu mugongo muhesha iteka muze mwinjiza mu nzu arababwira ati nawe nigitangaza nawe na kofi yangiriye neza yandajije neza umwana yamubitse neza ibintu byose bimeze neza kandi je watanze ifaranga zose za moruge kuko ndiboshira nk'umuntu nta kuntu mwagize hatufaranga uzubanza kugira ngo babike umuntu kosyo siko bimeze nijoro ufite akarisi ndakabika ndangije mbwira muzati rero ihangane bukeye minsi iragenda musokuje kuzana umurambo nijoro ufite risi ndagenda kuri moruge tugura ihuzu turamwambika isanduka nziza umwana umurambo nyine tumuhambana iteka ndamuzana nijoro ufite parfum ngenda parfum umwana ntanuke biboneka ko ari ibintu bisa neza ndangije tuja kutuburi guhamba turahamba turataha basoza ikiriyo umunsi wo gusoza ikiriyo baranshimira neza barangiza ikiriyo cyarangiye ndagaruka mbwira muzehe ati muzehe tubonane amasara agenda kuko Imana tubonane reka nkarangiza bureze karangize nimara ntango mwanya ndangije ndamugati rero muzehe tubonane ati datura akagira kwegana n'abaye muhanye cyo wamubwiriza ibintu byose ntiyari kwanga araza agira ngo wenda ni faranga zasigaye natanze cyangwa ari ikindi kintu ngiye gukora kuko nije wari ufite ibintu byose nije bari kubahamagara abantu benshi iyo twafushiye murabizi arangije ndamugati muze noneho amakuru naye urabizi ko wantuze ati se ryari mwana tuzi ko wambwiye ngo ndimva yama yunama ati none je kukubwira yamva niyo yagufashije rya joro asigaye urakagira Imana ndatashe muze arambwira ngo itonde mwana ararira yarize nkisa arangije kurambwira ngo itonde mpamagara abagabo arabahamagara baraza aravuga ngo mumbabariye kuko natutse no mwana ngo niva umunsi nagize ikibazo ni wa mbere wangeza ati none kugira ngo mubabarire neza bumve nawe amahoro muhayinka semane amen yamva itekera yanka irajana n'ubu narayiye shatse kuvuga iki semane haleluya mwari mbuto igihe cyiza n'igihe kibi mwari mbuto umwanya wose ntuzi wo kugira akamaro umunsi umwe muprokora abantu tuzi umunsi yo kugira neza tiyo gufasha ifaranga zo kwishura inzu tiyo gufasha ifaranga zo kugura umwenda tiyo gufasha ifaranga zo kugura ikirato ariko mu bibazo by'abindi bikomakomeye byo gushingira no gufusha n'ibindi yo gufasha mu bandi icyo bacize bose bika gusa aho ngazi zikagwa muri telefone tawuze umunsi Imana yo mukora ku mutima akakwibuka icyo bacize mwene imbuto igihe bababorotse mwene imbuto igihe banze kubishura mwene imbuto mu muhanda mwene imbuto mu isoko mwene imbuto ahantu hose kuko nyiri umurima naza agasanga mufite imbuto tazobaca ijambo ry'Imana tugaze kandi dufashe amen.